Selelia maing ranwachi niare murin sa waskap nga coach. Imanang kichay sa umawo share masanan coach tama kauno pulikitin na imongyong ikamelelamanan time season duwa cha match magchel mi milale tirang question magchel kakaaniki magchel kak matamatawa ma coach man magchel ye papa melala po chel limpak. It seems like there's so many mysteries sang chocha magchel so cha asa magchel kaponopon ki kachel confused frustrated kachel masapwek kachel bar tami men watong kachel masanan kaporapor po kamelelama coach magchaw ya papa masaniyang chana ni mo silu isu tanay pang watakang kachaya tana. Indeed, the sovereign Lord never does anything until he reveals his plans to his servants, the prophets. Kasalayang siya makauno ko, chacha coach, so siya kun wiya me coach. Siya kun tawla ta wiya me coach ni kapuriya mo niya, so siya kun batakyan sa polma prophet kan. Amen? Ais mo wiya sa polma prophet match wiya kasayang child. Okay, mako serian coach kamuitang Krais amor mapilsay ranwach wiya good news. Makakapil mo itang Krais amor ranach kakakyang wiya serian coach kakakyang wiya prophet. Amen? So tami men wato aralap yo mi men watong kicha kak asa Iahd Krais pan purato. Amen. Okay, pumain kakanrong kichon patakan ng kona patakan at kalapas ko sa iya kalkalong kikakakilakakin kamoy mo itang more Krais ren Krais po nakchano Krais coach to. Mo kabil pangata rong sanga chaniyam chikikota kakanwi rong patangkan nan pros nan Catholic nan Everyom nan CMF nan church kan mamia chelpon pay. Okay, nan Baptist any church mo kakanrong raw yapat patang kiyang ukma alchariyaw miya nan lang nanel Krais pang purang coach to sang niyam chikiko kapil malar kapil uya rong apo manintaway iban chop kita lang po kanemos si Luis Sumi kasi ng kapan. Okay, ma cha coach so cha ken uya me coach law i-reveal lang ta kasaleyang prophet. Okay, saukop. Okay, kasaleyang sa polma aramas saukop kan nan katitamaring Israel makunwalwalian ngilan kauno Israel makoch kan masana ngarapang ko tiray pataki yang men Israel ko. Amen. Ranwach kamu yung ngay kichawya saukopen Krais makamuitang Krais sa more coach pan masanang kamuy nan Genesis isak walu isak isukola. Okay, agplikasaya wasaw shall I hide from Abraham kakokisang Abraham yaya covenant partner. Atana, shall I hide from Abraham what I am about to do? Kakokisang Abraham tama pan wiyaw. Ari kasalapan may confirm ang kitsa makauno utam pan masan mamasaner mangko. Akchana na kitsan so payang ikchana na kitsan yang rong kitchana na kitsan yang aleta masan watch masang ren kauno. Kahit na naramas masanan ko at sang ren kauno po yan kak kaunap kichata mo na pan coach to. Ay may mensayr karanach. Kitsa ko sa Iahd may pan coach to. Okay, can we know when he will return? Topic may man watong kitsa. Ipang kopre lang siya nan Matthew riyaisak payo rachikchik silisak wano. Okay, Matthew riyaisak payo silisak wano. Kasaya wasaw. No one knows about that day or hour, not even the angels. Tanasocha may man me asa rano te awaw pilali chon lang kan resasa. Okay, apkichan nane kayo kichan sa nan pugsarawi tanan masanan coach tame uyawig ta group. Okay, men masanan coach ang men Israel, masanan coach ang Gentiles ara mas mesa ko sa kauno, pil masanan coach ang church. Okay, ari tame kasampalan wasame mang watong kitcha Jesus uyak siya na nasa may mamasanang men Israel ko mon resurrected. Okay, ayon sa Jesus aramas Jesus kach Israel pachpachang Israel men Israel ko. Okay, niya saikin siya yasata niya saikin siya yasata. Okay, ari ayon sa ni Jesus sa saikin siya yasata
Esocha asa ran o awaw. Mura na so me yasatari kamelele me chechka ko sa me Jesus socha mangi. Ime ko sampal kikinan iraklan nan Bible kachana sa ain so time ko sampal kachana sa isme Jesus wiya mama sa nango menia group mo pwe kaya so mama sa nang Gentiles kichail men liki te mama sa nang church men kakakela kan momotso te Israel kan mamuitang Krais Israel mo te mama sa nang sapulma Israel men Israel kan. Oh, praise the Lord. Ori ain so me mama sa nan Matthew riesak payo silisa konowa masa nang men Israel ko niya so me saikin cha yasata. Arumurin chisa sa yasata kamelele me kasalayang kichail wasaw me Jesus koch yer ren samaw me karusia me samaw kasanete mangi Jesus pilasa. Amen. Jesus mapilpang puroto. Jesus pang puroto ni rapture. Imen highlight ko wasa. Masa niyang chame. The Lord does nothing without revealing His plan. Coach sa kung kachunwaya me coach niya socha kasaliyang kichail ya planen. Amen. Iwan limpa ka na siya panota siya surprise. Makchail kap chaka makchaipan surprise ki buki masa niyang kichailer lang sequencing song kan mawiwiyawi song chorus mawiwiyawi nan para kan nan rana kan makchail wiya lulisang chay kilikilang esyo konangan kapriya mo yang kichail buki kichail asa meminan masa nan coach tema kasyo kun watak makapang priya mo iki aksyana na watak masa nan coach po song puka chorus mimelala. Amen. Tama pa ang wiyawi. Okay? Pilal so ma wapa magcheme lang courtroom match me corona. I don't think corona wiya lasin pestilence. Kamelele me pilmiya me lapalasang ma. Okay? Me pang o tacha kama wala wasa loud. Te wasa pon. Pugsara masa ni like 1/3. Are child magchay lang a global line sampa pon. Absin nampa naramas wiya me ischo melang kikiti metana escho mo imang kanalete makaite kini may minen me aramas nampa naramas me la sucha loud. Okay, ap may mean me mia song kopuriya mo song loud sang ma me pilkoko to magchail anane ona peta kichail anane so payang kauno melelin mo itang Krais sa child more po escho pang uya mamawla. So chel pilipil sangan wiya pan planta koros me government melan wiya church melan wiya each church pananana rise up serian coach pananana rise up na neo taken poson magchel pan nan song puka koros wiyawi ang posonen ka kamawru kalay pangwatong kichame sa isalang tiyanan mauren Noah. Okay, po sangan maura magte sangan sisa na magchay mi milala nan Genesis 1 no kola ko wata kay saksilu ay sakpayo ay sakisu ay sakwalupil nan Genesis isu kola ko watak pakan kakwe ko po sangan icha sangan wiya pa lang may kasampal kiyenta 7 days from now I will send rain on the earth. So Noah asa Noah knew exactly what day the flood would come. Okay, so nanay so me coach masa niyang Noah yech makapangwiya kawata warim. Noah asa me mia nolik lapalapyo bangkoto ran ainso esasa. Icha me uya pay kong kauno coach masa niyang an kauna peta so melan ko kaunap uyata warimo aramasakan ko kaururki aramasakan kitawe rakitawe iya panaynay puya kita marawiwiyaw ramatamatawa kapichkin rail kapichi rail. Okay, despise them kitawe rail kanamanaki rail sangkan mo yung chapel kan kilkilang nan live mapilkan wiya patapatak aramas ko kaururki aramas kol kamo apoy banin tawag chay miminan mo yung Noah ori ayn so me coach masa niyang Noah tama pan wiyaw Noah pa kita ulari wiya. Apain so me kokolaw lel mo nolik lapalapo akauno purang masa ng kauno patagiyang. So Noah asa exactly when the flood was gonna happen. Noah asa utan ranta. Pwede kauno masa niyang
7 days from now, I will send rain on the earth. Okay, no one knew exactly what day the flood would come. Oh, amen. Okay, so tama wiyo ikilal. Tama kchekil kilang te asa sang mauren noa. Wiya picture yo te. Wiya la palang kilal yo men kasali yang kchel. Me tama pang wiyawi. Amen. So es chupang koponopon. Es chupang kapuriya mo yang kchel. Magchel pan o ta chan ta keme. Oh kchel pan. Chechupan mimina mamauren kasar. Okay, kapang confident realm. Pokapan nasa. Tama ka uno coach pang kachin wiya. Karata may mang kakilakaking kicha keteso kauchi. Kau na petam maur. Kau na petam maur keteriang kaurur ke keteriang kitawa keteriang kawa keteriang wiya me coach maka asama makaiteken kawa pen pil tam maur. Okay? Pen and miyang poson. Pen kawen so payang kauno keter pasan ma puinyo iban yang luslong lala. Tememan makasaya ayang pungkila. Utang kamuyo ngay pampinumon kauno o penala paisa cha penala katek pacha. Okay? Tamek kichawi wiyani sampa. Ay coaching pan based on tame wiyani sampa. Ay kolokolok pilpan based on tame wiyani sampa. So chaman kichal pan pitsang. Ari ikilalwame kauno piltang kamakitkiay mong yung po. Kichal koros panasa urame mang kakilakaking kichal. Nang kayon Thessalonica. Iralaut limau rachikikeo lalay sakeo kakak perlako watak. Okay, apiban. Orala picha wasa wendin tama. Tana, but you brothers are not in darkness so that this day should surprise you. Chesyo miminan roch. Makuha serian nan marain. Krais pa sa na amor. Kasaliyang kicha wasa tana. Nanirachikikriyawo. Okay, tana, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly like a thief in the night. Okay, so wrong wasabi bangkap sa chikiya. Ranin kauna ban lalatong kichel, apan rasong, lipra pa man akin koto. Tuwa cha lipra kong koto ni numa, masyo kong koto niya chel wiya papot, apan kamer kichel, tekchel pan sucha miya ni niyum. Okay, ay so me kichel sucha aware. Ayan so me apang koto po yan prap. When people are saying everything is peaceful and secure, abang wiyawin man yan sa magchay pa matawa mo, oh, everything back to normal. Sa ang Russia, wow. Sa ang Russia, pura langir ni Chapiyo, magchay mamoran, hinsa na wow. Socha no, socha, sangan ka pala ka magchay liya kilkilang. Okay? Everything is peaceful and secure. Then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin. Okay? Kasi ang woman, liya man akin mata kan naichik. Okay? Liya pa ni sinsa na mau lisayan sampung tuwaw, lel tuwaw, walu tuwaw, kokokoy mau the moment makapan me second sa pan naichik. Okay? Sa corner mata ko kan kasalayang kich me seryo pan naichik tiyar. Okay? Ari kasyukin kon kahit yung kamatmatang kila sampung sampung opon. Nanam sampung walu, sampung tuwawo, kakukawiya mamawo, the moment makakakuya mamawo, awayew mon, na chukwa kachapta kon matak. Kon cha matak, ko na chikla mo rin. Imo man nakasalayang kichame, momon Krais apan coach to. Rasong, yata na matakin na chik makasocha, it happened instantly. Rapture pan happen instantly. Mechocho pan masapoy kata marasocha. Ona pata? Mechocho kinintayang ya. Kau na mamangi te inakcha kalula. Niya sa umapang wiyawiyo. Main ko so chan sa unam kalula. Pugsaraw masa ni me, it's a blink of an eye. Nasong cha, so nasong measure te, nasong time yan sa makakin marap. Kakak time pues chapil lel minichapa. Marap second. Okay? Imaman me rapture pang yawi. It's a blink of an eye. A change pan miya. Amen? So imang kakila kayo koy tisang tano. But you are not in the dark about these things. Ima may mang kakila kaking kitya. Kitya sarian coach, sarian na marain tano. Kowe kasocha miya, kasocha wiya
sarian nan roch. You aren't in the dark about these things. So ang kama koskosaya me pang wiyawi, kachay sucha kaitang chay pan sasa. Tak chay sucha miminan roch pok chay lan sasa. Dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. Como yung ngay, chasu chapan puriamo ikik, chasu chapan surprise, chasu chapan sasa tame pang wiyawi. Tan clear. Tana, you won't be surprised. You won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. Even though menta chapil pan paroto laloto ni momon librap is me pan surprise, aramas me sa kauno. Aramas me sa relationship ang ko. Aramas me waste time ki. Ibanta waste time ke child men pompe kete waste time ko pakarong masanan coach ran koros. Insanam pilata makas chamen rong. Insanam pilata makakilang ipatpata kamen scroll, kamen lungar kamen comment ka pangakarong. Insanam men. Abi panintawi makicha uya pepe kita matawa po ke masanan coach. So cha available elele ran so magchasya na uya wi cha pokchang kola saraw cha rong masanan coach. Nan moin maso mo. Anan moin magchami milale coach utang kupur kalangan ng kichamen ko na pata cha more kichano na pata pwe kita Krais pang nakchan coach to arime men highlight yang charanach kichaka kosa ran Krais pang coach to kichakak imakchana no yak chana na prepare cha more rain sa watch pwe mechocha sa patapatang kiway mechocha kapil makapangakarong ilan men pompe pata kola pil turn on patakan way kapil pan wrong same message Kachailan ko na patachal more po Krais kokoto. Ay sa umatang main ko aramas chocha pil melano raman miya may pil sucha may yasa may pil saikin cha utan lalapwach melalang kauno epilo raman o raman kini kauno masa niyang pokatasang palwaraw nganew kilang tiyang kilang palwaraw. Okay, apun tayang apang corporato po kita ananin tayang apanay na ananin sirang apanay na melakap te pali Krais pang coach to kichater so kauchi iyay pakpak kichaka kosa chakak miminan sangan may menowa mila leo nowa sasa ichameya pay kong kauno iuya koko na peta build warimo kito apanay na ichay rail me walimano nowa a pot na puchak siliman na rail pot iral kelep morla po kita kakan paik menowawiya. Tama nowawiya, kito na sa riko, pataki ang railiach makao na masa niyan. Kamatawan na sa riko, restyo biltabila pod. Nan masa ng kotse sa chakap sa chikito unsak, tama rakot ru day by day. Puya sa mangil kan makin pa itong rail, kamatak, rakapaylo kay rail, rakorur kan rail, momoy salial kan rail, para melan, we built warimyo, lapalan arkyo, nana, Tama ismaban seem funny, silly, foolish, seem like resalial, rawiwiya me coach ang aramas, ramomoy salial. Moin mechocho kapil kilang patapatak, rakatete, tama kauno yang rain more, moin nangu kapil kilang ramomoy salial, samomoy salial. Apo banintawi, kichaiter utisang achail katete o achail koko na pachail more po kita kichail pan rasong na may noa may kasaliang kichail wasa nan Thessalonica ko yung Thessalonica limawan tayang chakchel serian nan marang chespan yang surprise even though it's like a thief mabangkota tanak chespan surprise amen anan po kan Genesis sa kasaliang kichail ni mo Noah ay so may Noah built warimo lelain so may kachaw pa mar kauna masanong Pataki yang tiyak sakte. Hoy, 7 days from now. So yawan kapain ang panlalalapoch. Pay attention ang masa ng coach. Connectang ismapatpatang ka masa ng coach. Pwede kita coach pilpan speak. Ikamilala makaw na panutan. Cheche pang puriya mo imain ko. Apan pataki ang kichel. 7 days from now. Tama pang wiwiyawi. Pay attention. Pwede prophet kan. Sompetang kan. Kecil wiya katete kecil pen menpil makcil pan rong pugsara masa niyang kecil mechocho wiya rong apros chuka krongata mechocho kilkilang rashuka kilangata amen ari isu chamen kecilan yang miminan sa nga naraira kecilan rongata me coach masa nang kecil kung napatam more pweki yasa me soon and very soon kecapan yang peranki
pokpok tasang po sampa. So chapan yang ale song kan met nan wing tribulation pan go through. Mong yung isapay kalip makareta ka pan left behind. Amen? Miya me pan mi me main ko. Miya me pan kokola main ko. Ngoy men yang kokola. Okay? Kareta ischapan parki ischapan suwatiki ischapan ischapan please aramas. Aray na chikita na wiya kokota niya isari apo chancha koko yakta. Okay? Isuchakan wrong sangan patangka. Ay so may wiya imuitang Krais ay more. Mapilwiya talk loud na nang sawo. Puya ki un lamalam. Apo kaping kiyang coach maura na ipapa nunoy. Kamelala mamakowa aman riya isari. Riya mapulapul. Makapiliyang mimi na isangan area mamia upana. Okay? Mia yatano tuwacha ka men papa kaunaf syukak puya ki un lamalam. Ikay talala. Aritami wiya utani pilatami pampay kong kauno. Puya ko utani yasama wante ipanumon coach ay papanono sa Japan ya. Apil na at the same time mi ay poson kamelele may pampay kong kauno mong yung anay papanono pan morla. Riyay kan pan morla. Ari ay sawang ayo riyay sarapin koreang lauto sa kunpung ko pa na kich koros na nanchiyang ach mamorang kauno sang chocho me sa pilata me seem like masasapay ko ang ach papanono apo kaping kiyang coach puy kamelele me coach mangi sa sapay ko ang ra. Ap tame sa uyaw sapay ko ang kauno rich nga tawani mon mong yung ach papanono. Amen. Kareta mong yung ach papanono ikapungong ra puy kiyasame pilkich koros kokola na leucha nan maureucha yasame pilay papanono irasopa yang kauno o piliyay kapakap masabang keke lail kay example in maurenoa apout na sarikan panay na yew man ko kakilakay kichail imak chay paman wiya papanono sarikan anom sarikan na right pot naum krant kan karusia en yang miminan arkwatch karusia kchailen yang maurla rapture happen kchail karusia yang pokpoktasang ni Santa. Amen? So, ekak puyawi? Ekak. Kichapan lalapo siyang kauno, kichaso chapan utisang, patapatang kita mamelalo. So, cha utisang paten kapakap. Ipanintaway makapang kapakap, kauno pang richingata, wanim kan me richiti. Kapang kapakap, uya kapakap ki, kahit yung kapakap pa kayo rane umangko. Kapakap paten kapakap. Okay, kapakap ni pong nenran, kapakap na ang personal, akap kotok chay kapakap as corporate, mo ya wal choror. Kapakap na personal, God is a God of personal. Kautana, akin men, nang punga, relationship, yay ikaw no. Okay, coach pa rin kisango, mamiya ma relationship pa na. Kahit choror, magchal ko pa na, puwinang kautak kayo. Puwinang kau na patanang, puwinang kapakap. Okay, ko pa na child corporate prayer kan mag-check kung yakalak wanoran koros, pilmakin ng kasampal, apo waksang ng pungan ko wakaw no. Oh, praise the Lord. So, amen, lukay kamo makarongorong, ngilayach, mata-matawa, tama, entinta Krais pang coach to, isaikin siya mo itang Krais ay morte, isyukun rongata patak, manyanana mo itang Krais ay morte, manintaway riyay. Okay, takam pa kapay. Na son siluay sa kuno Jesus masa ni lima more so siya makakola rin sama maso siya so siya la soyer may icha alan Krais ebil masa ni yang kicha kin minuan ni mo na siya more Revelation 3:20 uyala chelach meman mapan rong richingata apan pitolong apan yangi iban yangi kana champang uyawi there is a relationship established. Amen. Ebil masa ni yang kicha nan Rome, okay, magchaban kamelele nan Rome ralaut tuwaw, okay, Rome ralaut tuwaw, rachukichik, Rome ralaut Isak, rachukichik tuwaw, koti, okay, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, makakatete, nikilinawam, Jesus Christ, count and believe in your heart, kamelele na nam nongyong, okay, that God raised him from the dead, makoch kachin, kaya sa tasang mela, okay, atama ka pang wiya, ka pang maurla. So, imay mang watong kitsa. Makarongorong, kasayk mo itang Krais ang maur pakeo, ranwach, kakak mo itang Krais ang maur. Lukwaryangi, pakre, may makong ya. Iyasa, makamamamasa ng yarana, chimenyang ka maurla. Richingatang ko mo yay mongyong, kamkachlong na nay maur,
uyalay kauna isang kamor. Amen? So ibang kapakap, an kichain sa umaw kapilkak lukwar yang kauno, uyakipay nam sang nanamong yung unsak. Uyakipay nam, ay so maba, miya pay nam personal relationship ang kauno, ipanintawi makakanpay koros kakakuya. Pwede kapay kime kuya kan reaching ti sang kichail, tip te patilong. Asapay kime uya reaching atawan ni man chapel and kung kawela chamor. Arikakan pay, sang kan koros makamatmatawa mabang sim heart, mabang mumanapal, tabang mumay suchakak, ipanintaw yung kakan paikan, pang reaching atawan niyo. Amen? Am kakan paikan, pang kawuti tama kahit yung kupuran ko. Am kakan paikan, pang reaching atawan niyo mon kowa o am panaynay. Mamasa ng coach, masa niyang tiyan ang pukang uyay sa kuno. Okay? Maas chepang kamelala kauno, poson kauno, akichawa cha panaynay, pan maurla. So makapil mimiwasa, take the first step. A coach pan wato, saan kan meluwati, makakasampal kinanamaw. So, kichakapakap, ipanlitang kichakapakap watch, may pingoy wiya, amanaramasawa sa kanya, karetarana, chikakoskosinan tiyang, kakoskosinan kelail, kolokolay poson, puwe kisawas, may amanaramasawa sa kanya, o Krais wiyalar, kauna panay maur. Ipilkak sawa sa kanok, niyang pang wiya kapinam, personally, sang nanamong yung ang mongyong ang Krais. Makakaklukwari, kachlong, ipangatar, sang kan may wiwiya ni Sampa, ilamalama may wiwiya tintiyar, lala may wiwiya pinay, emaw, esopong. Itiyar at ranwach, mamamaurang kamoy ija alan ma, kaun Jesus. Amen? Ang makasekpil kilangata, imain tintaki ang ukranach. Main ko siya ewa likin Jesus Christ. Iso siya manggan lusang. Pwede kamelala, makaw na mamasa ng kachek-chelan ko na patachel maur. So ibang wiya kapakapwach, wiya kapay nam, baka kaun Jesus and makangok, acknowledge His blood. And chow makaretipon lopo pwede kita, kumuyong ay kichan maurla. So kakakalasang ya wiya kapay nam, kaun Jesus, kalanganan kami. Ikamelala, makam kachin pola, kam kachin sarti, kampil kachin yasata. Niya mo pola, kam kamakam, lipalipkan remoy, incha karati. Incha mo ranwach, i-acknowledge, iponasa, pwede iya incha mo, makamakaleyata. Ibaki, kam yan makakiyang niya tipaykan koros. Tipaykan may chamchaman, may bilmano kalar. Makong ya kaun Jesus. Irichingong kami, wani mo na mongyong. Kami yan kachlong. Kaun tayo maur. Uyalay kaun. Uyalay song kamor. Uyalay silapay. Uyalay song kawait. Mapang kawait ya. Sang ranwach kola. Kalanganan kamu kaun Jesus. Pwede yung mamakong ya. Ranwach. Imen. Kamu yan tatang kaniya. Kamaurala. Ngoy. Pa ay maur. Yan pilkakuya men katete. O ngay panaynay. Ni marwach kaleb, may ban lukwaryang, yay Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Kapag nga coach, makomo may yang kapakapuya kapinam, kahit tenang ko na patakapakap mo, kapakapa may yang ko na pukata, pwe kan kakaan ka relationship, Krais and pasaneta amor. Amen? Arya nang pungan kowe o kauno, imay men pakrem, kas chuka kele pokapcha ni puti kak sinser polal. At wecha niya chay liputi, sangre na chay nono, kachay liputi ser polal. Chay lanane sa wasin nono, wan katkatitikin kachay milik, pagchan ka kwerta. Kachay nane sa wasin aramas, memamaurang kauno, mewiyat chon tatakan kauno, en pil katkatitikin kachay milik. Kay mapuksaraw masani, nampukan picture. May rasang pilantitian palingen. Kachanana wiya titi. Kachanana wiya watawat. Wiya rongorong masan and coach. Bachang pinin kapakap. Pamaso ay magchabang wiya iputi serpolel kalakalep chapan mela. Palingan ni chapilpan luwachala. Amen? Karatay mang kakilakayuk na nang mumot siya wasagakin sarawiya. Nanchiyang kola sarawi. Nanchiyang kate miss. Paipostati kin. Wiyawi Monday koros. Thursday koros, opil pan chapta nukonop koros.
Bible study po yung Bible study yang kakairukta. Ka school ke masa ng coach. Masa ng coach ye kauno. Or yamu mana chapan ka koirta makchas chapan ka school ke masa ng coach. Makchas chapan na sola account manage ya kupura ya moman chapan na sa rongil ya kapichia. Okay? Ya moman chapan na sa kapkapaya tamasan kan makchas so chapan ewang masa ng coach ay magchapan wiya kichapan sosa. Mekauna melan mamasa ng cha. Chachuka kuya kapakapchak chapan luwach. Chana na masa ng coach pamasa ng coach pan sawasay kicha waute kicha. Ime pang kiyang kicha pisse chicken me karusya tuwan papa manage makchawiya papa. Okay, tuwan yamo mana chapang kak mamorken ngane. Okay, chapil ban rongasang nan masa ng coach. So Bible study Monday, Bible study Thursday. Okay, sa lukay ko mo Bible study Saturday, pwede kita palinganom ang kakokerta. Makarong masa ng coach Ranech ka po chan mo itang Krais more, kami lesson kan, message to, pwede kakataraway, teren ka school, ikamela maka-school kan, hundreds and hundreds of them. Okay, inanan ter, ka school message 40, nanan ko na pata page, mimi na YouTube, pwede euran, kichal pa na palang, kichalan wiwiyata magchal, salatak magchalan kamech magchay kakrong masa ng coach. Masa ng coach kan mamimi ng YouTube and kaktatok anytime. Ay sa will pilipil ma arama sa mananane. Amen? So imang kakila kay komi ipaki. Chon tatangkan koros makapilrong masa ng coach mauya propose. Ipaki pagchalan na sa waspa na. Wamparon kan, sompetang kan, battery kan, tikan kan, missionary kan, ikamelala mekchel, miminanay so mekchela, nane tatak pa na. Tatak pa na po kita, pa na, unity ren, Krais, kay teken kichail, kay teken na child, puyen, kay teken na ta, pa na watch pang kalingan nata, kingdom of God. Kichail men aramasin pompe koros enasola kauno. Ren lupuryang kauno. Arail palingan ni Raila no napata. Arap kola wiya sain sarawiya wasarakin sarawiya. Palingan ni Raila no napata imek chail ko yon anane. Ori anan wachen lelmen pompe koros yeyi kichail. Serian ko chon tatakan mumotsokan kichailan ehupana. So kauno ko chan kapayata mo more wasama kam kach yan. Kochen kapay komita yay kapakap magchail pa neo pa na yay kapakap magchail pa kamelele it's a good news ang kamuranach makakamelele kapanga coach makasya kamelele ko way watak masa ng coach pa masa ng coach kale pang kakawewe yang kicha pacha more ibang prang kapreyang kicha kakwewe kiyat Krais mang coach to oh what a great news we are wrong mawang kami pagkater salo kater par kater masapuyag terin lang chocho na nain sa watch me kin sarawi terin masapuyak pwe kita na mongyong na mamorang kauno kasay kin chono pata ibarin tawi maka masak ang sa koros miya kakonan masak wewe kin makasay kin chono pata pagcha su chapa masak yawasak cha kukulaya yawang ka pero namba mer pa na ako sa makakaspat pasang kami merang kauno amen so it shouldn't be so cha ko nang maureo magchapa masak. Amen. Kalangan ng coach, amen po sa, amen. Niyay perkotaw yawi appointment, ay papaw, ay pilmanangkiyan sa umaw. So chamang kawelain sa umaw, koros mamiya. Okay, buwek yay kamal rana, so chatatok, imanangkiyan sa umaw ang katete. Po sa masa ng coach, buwek iwasa may piluya mimilala. Yan kakutan, nasa teteki, mangay sariyan nan marain, iperperan kita may checkil kilang tekchail wiya ko turuan sa pwede kita ekas kasaleyang ya me soon and very soon chaban chuwang ibang chuwang kau naman may kinwiya kapakapang sangsangang perperanang awi yat maban lalato amen so chaban na peran ki icha magchana na wiya kau na bata at chamaur so kalangan ng kami papakan nonokan papakan I give you credit kimpil rong masa ng coach kin peran ke pwede kin kilang all kin malawlaw lima kin kayonter so papa koros mayang rong ranech kapanga coach your house will be blessed papa koros mong yung anak chik mo silangan coach kapayo kay te kinanga cha kamwi direction no sang ren count no mapang kotiyang papa kan kap kotiyang nono kotiyang serikan so you're blessed awapil numam ang panay
kumailpil pay, kapayta, sangren kauno. So kauno ko siyang kapayta mo more, o mo panay-nay nan maray nan ranach. Amen.